Yes, Lord. Sibonise bonke abefundisi abakhona. Sibonise umama umfundisi nomama befundisi. Sibonise ontata nomama obhuti nosisi Sunday school. Ndiyathanda ke ukunibonisa ngegama leNkosi uJesu Kristu uNazaretha. Amen. Sibonise ngegama leNkosi uYesu Kristu. Amen. Amen. Sibonise kwesithathu. Manibonisa ngegama leNkosi uYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Ungabi sayivumela ukuba inyama ikuxelele uba udiniwe. Xa ukhonza funeka umuntu lo wakho wangaphakathi ahlale alive. When uthatha isigqibo sokuphuma endlini uqala impi empilweni yakho. Ukhwele eteksini usine akaphumli umtyholi. Ungene apho akaphumli. Uhleli phansi kufundwa izwi. Funeka ungarelesi kakhulu. Usithulo esi. Wena nto nokumshumayela ngayapha. Kukhuleka ukuyikuphelao. Thank you, Lord. Ungayenza mistake yokusuka endlini yakho uso relax apho upholo relax. My God. Umoya wakho awubeleke itufike Hallelujah. Jesus. Ikuhlanganise. Oh yes. Ngesikhathi usenzeka lonto uyoyise kumntwana ngaphakathi. Hallelujah. Besingafuphi inhliziyo zethu ngexesha uPhiko ethetha. God. Ayibili inhliziyo yakho nawubile. Ukabane bangene WhatsApp today. Awuyiki kungena WhatsApp angene Facebook. Athi kodwa yesule Jesus. Kabale business yabo usiyayo onto abesentry arrange business yakhe abesentry okhenza ufike ngekade lekhona egadeni isho khona isihoba okhenza uphika izitya nje zakhatha kodwa khona ka ukhonza uya delete everything ujogane nalento anye iyafela ngapha kwalento. Hallelujah. Uyabasisithulele samadimoni ukusuka ngolesine pregnant usoka ngothu ufike ngolexa kodwa bekusunyana phezu kwenhloko akukhaba amadimoni. Ngoba amadimoni afuni violence. Radically the spirit. Oh yes. Violence is kathito lingabadoda. Jesus. Lingubusoka. Oh yes. Lanto ithi lihlele funeka ihlele enka uhamba
Hallelujah. Thank you, Jesus. So don't relax. Ibana sisinto ba xa unamba ngathi mandizothandaza. Ngabe senze into eziningi. Xa ukhonzwa funeka noba ngathi ngimistake imike izongwakum. Bengathi ndiyabhubha. Naxa khonza ngikhatha yonke into le. Ngathi ngoba umuntu akathi mandisikelela ukudla. Bangathi soze phile ukusikelela. Noba umuntu ukuthi inamba izothandazela ilizwi bangathi andiphile ndithandazele. Angenzi mistake kuba nenze into eningi. Ingangizophinde bene chances ane. Funeka ndenze ngokuxazula ispirit. Jesus. That's why siphele iyaphela. Oh yes. Kuxuzula amathuba ekhathini. Yeah. Amathimoni ayayithola into yenza yonke into eyenza kancini noba yahlabela wenza kancini yonke into yenza umoya wakho ukude ngento oyenzayo noba yahlabela ukude umoya uyenza ngendlela esemileyo. No. Ndingasuke mphanda ngizokwenza loo nto. Ayi. Amen. Isilisiwe. Jesus. Yamphela uYesu. Oh yes. Wawathitha uYesu. Imi namhlanje ngoba sisami utata uyayazi nomama bethanda umobe ngeke utata uyayazi pha ekhaya kukhona team ethi intoni elihlabelelayo esingcwabeni abantu basekhaya xa family choir choir koni choir ehlabelelayo engenanxima aphila babafumene ithuba kuyahlakelela utata uyayazi loo nto leyo. Yes. Ngokuthi ubahlakelelo sikhuluma umnelizwe ngemandanga yakhwexisa lakhe xa ithethe lakhe akho right umuntu okhwexa uphele ezantsi ngoku xa sipha inkomo uyakwazi ukuyisa ngapha abantu besiya ngapha andizangaphila baxhala liphele libuye ngapha limlandele niye kwelicala sikhula sisenza loo nto inamandla sikhula thina singena kuyo nakwaya singathanda sifike siyasindisa kwelexholi aphela ndawo Thixo nazi ndayena nsoba indoda ngathi mama ndiyaphuma ngento kwaluka kameyisiya le ngeke phinde buyele kuyo kodwa sikhula tata umuntu abambitya 2 hours siphandle silandele emva kwakhe akubaleko eyathi akagithi so ngeke khathi lefanisa iqale phezulu asisazi lento ayenza silandele emva kwakhe so bethiya isa ndifuna hlabele le ngoma kudala ndithisa ngoba siyilosila konxaki Ayi gabe solo ndibuye haleluya Jehova wenu. solo ndibuye
uThixo njengawe uNkulunkulu wethu namandla onke phakeme wena kunenthaba phakeme kunenduli uphakeme kwizinto zonke eziphakanyiswayo Thixo wethu namandla onke bani uThixo nolinganiswa nawe Jesus afika lingane uyinzulu yemfihlakalo uyinzulu yesimanga usasile umhlaba wonke ngenkazimilo yakho usayisile isibhakabhaka Thixo wethu odwele kangaka Thixo wethu ophilileyo siyathandazana sekuseni nje kalizwe izwi lakho Thixo wethu ophilayo kaphala ilikabisile lona nangaphezu kokukabisa igama lakho silindelana kuseni silindile ngamandla wanathi waphatha ngalo ingabili walinjalo inhliziyo yakho ilindiphatha ngalizwi lakho Zakama lingathasi uNazaretha ophileyo fifimbebe wakho sozothetha ngayo singevuyena sivela ngegama likaJesu. Thank you Lord. Siyabonga ngicela sibone izwi lenkosi kule mizuzu nje sikhawuleze sahlukana. Siyabonga kakhulu uThixo ukusukela nge-26 imvuselelo iqhuba saqala year-end conference on 30th kude kube ngoku uThixo ehamba nathi. Siyabulela kakhulu ngabantu abazincamile lixesha elinzima eli ukukhonza kweli xesha kukuzincama. Xa ukhonza ubuyazi uzincamile siyophuzwa kule mihla nganxa zonke siyoyikiswa siyaphakhuseliswa zizinto ezininzi. Kodwa-ke siyambonela kakhulu uThixo uba nisincame nize apha ukuzokhonza uThixo. Believe me, impilo yakho will never be the same again. Apha ngaphakathi kuwe ubhale xa uwela u-2021 usiya ku-2022 ubhale zonke izinto ezithethwe phezu kwenhloko yakho uzibhale zibe kukuhla endleleni xa ubethwa ucinyezelwa unyathelo. Masiyiphethe into ethi ngaphandle komthandazo alikho ikholwa. Awuthandazi kuba usiva amandla okuthandaza. Awuthandazi ngoba uqhutywa yi-presence ekhona ngelo xesha. Sometimes ayaphela amandla okuvula kwa umlomo uthandaza. Kodwa ngenxa yokuba ukuthandaza kuyi-principle. Phaa esikolweni ntatumata kukhona into ekuthiwa yi-blackboard. Ma uthatha itest yakho uyifaka phaa iyaxelela laa nto uba wena ukophelwe ungaboniti ubhale nje ufake kuyo iyaxela uba Elizabeth uzima ukhotshiwe apha. Number 2, laa nto ayifani naxa umakishwa ileta.
uyakwazi ukuya kulethara uthi khawungiphe ngoba ndishiyeke nee-points ezimbini ukuze ndingene ku-50% ndihambe nophala. Kodwa yona ithi ufeyile noba ingu-1 imaki odinayo ayikwazi ukunegoshiyetha nawe. Iyi-system yaseyunivesithi awukwazi ukuyibypass. Kanjalo nasemhlabeni izulu labeka isystem thandaza ukuze ungangeni okulingweni. Xa ukhala usithi usekulingweni izulu ukubonisa iprinciple thandaza. Nikela ukuze ungangeni xa uvimba akho nto principle. Ubundwele ukusubonisa uba awunabundwele alikho isu. That is the principle. Isu alinegotiate word yabekwa. Soze umbone uKristu, soze ubone isu, soze ubone isu ungakhange ungene ngesango elimkiwa. The principle. Number sometimes is the part of Jerusalem, is part of the Greek, your class, opposite, so seed until we can the sample in Jesus. The food is food. The food is for every day. The maintenance for all day. About in my presence, then the Father will just receive. Lisebenza nzima ndinoxanduva tata ndiyaluva ndiliva noba ndihamba ndiliva noba ndilele ndiliva noba ndihlukusha ndiliva noba ndiphakathi kwabantu ndizama ukonwaba kukho into ethi mabangabhubhi abantu in my presence. Lina ndasindiswa ngendlela e-extraordinary. One, ndandiyenzile ekilini. Two, kwakungekho mfundisi owayeshumayela. Ndandikala ukubona empolweni, ndibona indoda ndilele yandibamba ngesandla 12 o'clock ndiyacabanga midnight yahamba nam. Ndibona ezantsi litheko lomlunga kwezinyawo yahamba nam ekilini kwibomkele. Ndafika ndabekwa ngumntu endlini yaphila safi nothuswa ngumzali nangabantu basekhaya ekuseni banothuswa babavuka kubusuku bokukhala. Ntoniwehle kwakusisa inyembezi ezibanda xa ndizibamba kuvele shushu. Ndathi kumama ngoba nguye wayisonga ndathi namhlanje ndicela ukuya nawe ecaweni kodwa ngaphakathi ndifike ndazange ndayiva. Ndafike ecaweni kukhuphathe kodwa eshumayela yini bathathu babiza nina abantu abantu bafuna uyesu ngoba bisaofabuka phakathi kwintshumayelo kwakhona into ethi ndakodwa imfanile. Xa ndibheke emnyango sisane nabantu into endayaziyo yale ndilahla entsha napha ndifusha nomodokayo into ethi ndifuna ntoni ndathi ndifuna uyesu. Aleluya. Kodwa ndafikelela klasi masibele nawe ekamereni ndangena nawe ekamereni bathi uphakamisa izakhe baphakamisa izakhe bathi izinto yesu lekwena makhe makhulu bathi nkosi Jesu ngena ngaphakathi abasiye ngokuba ndabheka emnyango ndangena edolophini idolophu yasemkangweni ireke yayisezantsi yayingekabikho imoya yasemkangweni ngelo xesha ndangena erenkini ndanyuka phakathi edolophini ndaqhuthukhothela ndaqhuthulajodas iibhalo ndasifa kuzo. Xa ndingena edolophini yangathi idolophu itshintshiweyo yam. My God. Ndaqala kwabantu babekunyaka ebusweni kwakhona into ethi khawuleza goduka nabathi xa ndingena ehlala ndiza kuye
ayisha Yo. purpose happen the food and efforts his son ni mama kende kuweka remembrance ya kwa mwana na son pende kende kuweka ndio kwa chumai purpose happen that his son Jesus ni mama kende kuweka his son pamoja ite pesa family na ndio kama tupekao tuta kafika na tupekao kusika walizo papa kama tuta bamba kafundisha alikuwa sishimali ayo alipata na tupekao na nafika misipa tunapewa zaka usafiri usafiri kwa sura ndio mfano na ndio akibikwa mtu in blood to back at one sister the honor Lord and the son of God who is the proof the one is the score as a pan the shine of the moon that the one is going to make a party is Peter the people is stupid the food is stupid it don't know what we eat that people that the one is stupid that the one is stupid when we part away to myself I'm not shabby na sama kubwa nilo ebe pepa kwa soka tatiwetu watu wa akayifa ngati baba tani bila kuwa kwa sina watu wa moshi unaona ka ufika unatwala Yesu kwa fika kwa Jesus unapenda kwa hapo ngoja ukipela na watu Besito wanakumposti, wanakumpofeti, wanakumkuu. Takagenda kasa mkumposti, ikati hapa mwe. Susu tata na matafika na watu. Kukukina kukuna na mbela kesi kukubalado, wasiyote. Wabonga bantu hapa gwendone. Tuke hapa, full verse, full paragraph. The again that they have touched the face. No, ya santo kama posti. Kakaweza only chapter 4 from Panas. Funda sana chapter 4. Also ifume. Chapter 1 verse 4. Verse 4. Yes. Mseme tu abaphuza ethi ngabapostoli uthe ehlanganisene nabo wathi ehlanganisene nabo wabathethela ngelithi mabangahlukani neYerusalem ehleli nabo wabayilana wathi mabangahlukani neJerusalem mabalinde idinga loyise lento bengiyibona kumalisithola Ike na puti Jerusalem. Ningalipinga nikapata. Owayitumia. Awathetha. Naliva ku. Ngokuba uYohane ubunene wabibhaptiza ngamanzi. uJohane wayibhaptiza ngamanzi. Kodwa nina niyabhaptiza ngomoya. Mina ayithena hlala eJerusalem wabhaptiza ngomoya engcwele. Kungekabi kude emva kwezithuba. Nizibona nizaphuma ubhaptizo olunzima. Ubhaptizo likamoya ongcwele. Nithi apha simele ubaba apha emini. Ubhekisitha sesitulo. Nami ubhekisitha sesitulo. Nerhamete libhekisitha sesitulo. Wona umuntu udlela apha. Ecaweni bayashula abantu. Kuthi abantu abakhulu babangene phaa. Abanye babe lapho, abanye babe ngapho. Mamela xa efikile umoya oyingcwele uba ngumuntu ebantwini. Xa engekafiki umoya oyingcwele unazo ii-chances xa kuthiwa umkhulu bekhulu. Imani xa lithi kandibisa lithoba ngokumfundisi wenu kusitsho abantu abadala nabo xa umoya oyigcwele ngafika nokuthatha umzokosi ndingathi makazifundise isihlambu sam.
ngoba singabaprofeti victory asikane zifike kuPentecostal saphelela kuNkulunkulu kaJohn saphelela pha xa kuthina singabaprofeti indlela pride esinayo kodwa xa uyijongile ufumaniseka ine-confidence enyawo ayikafiki kwi-maturity kaHoly Spirit uyivayishumayela ayina-substance kaloyo i-perfect theology kodwa njengoba i-perfect theology ayinambeko ayihloniphi yenza nje ihlakahlaka iphula kakubi ilala namantombazane kodwa iyashumayela ayikafiki kuHoly Spirit immediately wefika kuHoly Spirit waphela into Maria wavuka abapostoli sengizisikele abapostoli wavuka bangena esiqebweni xa ibandla ingekafika umondweni abapostoli bangamadoda ngoba i-5 minutes ayiyela abantu besini i-5 minutes yeyabantu abasindiswayo i-5 minutes ayifole kuluka wezihamba usisi uya-operator kwi-office yabampostoli esisanela bemampostoli esansini yabumpostoli ayibakuba wena ungile kude wathi isansini yabumpostoli ubananhlala yomtyala nabasha My God, Jesus, hallelujah, hallelujah. usifana nhlala yomtyala nabasha usifana authority usifana kunya usifafuna imiphefumulo isinde wayasisibabasinathi yahlabelela kodwa esweni u-operator we-office yabampostoli Jesus, ayasela esweni akasihlala lonabo usahlala badalogcina uyabela bekokole umbike wathutha ngaphakathi kuyo neyabapostoli hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. babane ngathi worship ukuba ngumprofeti akasihlala ulandela worship babane ngaqinase ngoba e-apostolic anointing yaphezu kwakhe ethi aterowa lapho Jesus, oh my God. yabona ngekhle i-5 inqabe ngayo siyaphiyana sikhalela isiphathe waliphe simboni ngathi umile noma ngumprofeti sangithiya singumprofeti lo immediately nje usole ngwane esishole ngamadlala kwengwe wabale enhlahla lokuita phiphisini sesingumprofeti asilazi elifunction lobuprofeti thina umprofeti ukuthi ngumuntu oita phiphisini niliphetha nasibandla elingakwi-dispensed kungayiphathwa nguHoly Spirit elo bandla elo akho-guarantee yoba lingaze lifikelele ebudodeni obupheleleyo ngoba ubudoda obupheleleyo buziswa lifuthe likamoya ongcwele Hallelujah. xa ifuthe likamoya ongcwele ligcwele phakathi kwethu omama bezawuthi ibhuku into yokushumayela ayishumayela kanti madoda ukamhlabeni sizabane mama abavukayo apha abathi namba xa ubheka kwifentane uyoshumayela ngoba izabe kufike ebhekanga nawo Jesus. mamelani ibhayibhile ayithanda emva kuba sifikele ngamandla kamethu esizabanga abashumayeli wathi usemaphakathi bemaphakathi wathi useseshwa umuntu umehla ayithethanga lokubani iy'theni zaba ngamangqina sisale uyaxoka lokungoba waseshumayela kodwa yakwazi efuni osukuzashumayela uzawude wayiphetha intelence kakuwena mna ndiyakwazi igqina imeseji kunakhange noba ingaxhumanele wona usezawuphatha xa kufika iphangela ngebhayibhile izawuphatha le kodwa bayaxoka ngeke bayikhuphe ngaphakathi Hallelujah. Hallelujah. nabangayithathi iphepha banohluthe kodwa ngeke bayithathe intoba ndizobaxelela nentwana yevume amehlo yalapha ndingefenze one kodwa afanelekanga intoba kube ngathi namhlanje aphindathi andiyazi into le kwazima awubhelisele akabhadla ngathi yasozele ngathi ekade yaziyo endefana Hallelujah. Jesus.
mfango kayibo bantu bonke Mamela ya ukho abantu nje abaye eklasini lesikole baye nje eklasini ngoba xa yokhonza eklasini akhona umthundezayo class nje you attend class ngoba iclass iphelile phela tomorrow aphinda lini date in class aphinda iclass aphinda lini ngeSunday aphinda lini ngeSunday aphinda lini aphinda ezazathi thina phakathi kwethu kukho izinto zasemzini kodwa sithi thina wasimaza izinto zasemzini kuyini antu abantu baphatha amaphondo babangibiza abantu ezilapha ngakho anibona le xa engekho umuntu wayesamncedisa esisambatho bazifuna ukufika sisiqhala zamaqhinga and uyisound leyo khona ukuba inabo ukuphasanya isound emaphasanya mamela zonke ezo zinto ezibuyiswayo zibuyiswa ngoba kukhona ishortage of the Holy Spirit xa ekhona umoya oyigcwele emininzi alibinaxhala into balibonakala linjalo bathula isizathu sengaphakathi sifuna uba ekhaya uba into ebezasifuna sinjani ungafiki kumodwe umandwe egcwalisile uzeyihambe nje bathetha awunaxhala awunakubona ndirayithi into ebandimhlebona ndikubhika into ebandimdibona awunaxhala kodwa uyafiki wena othi xa ujonga abantu Jesus kodwa lapha kuwe ngaphakathi ethi xa ujonga abantu ubabona nawunakubuka abantu yazi iphuma uyahlupheka xa ingekafuni umoya uyahlupheka nyani xa efika umoya noba ilimila yikho kodwa uvele ube apha ngaphathi ubibona sisityiwe andiyazi umoya usebenza kanjani yazi umoya ibhaki eyi-one uyayithatha ubalulekile akho bantu okuthuzela ba la bhaki nabantu bebona kanjani kodwa kodwa ngibele bhaki inabantu kodwa xa ingekafika umoya usuke ubexhala akusuka okube ngibile lento umetheke sifika ku-cellphone community ebhaka alusuba into i-text lento ithi-text akusiyo yinto izenzo zabapostoli yeyona ncwadi engazangifani zonke iincwadi zomateyu zavalwa zinayo i-ending kodwa izenzo zange zivalwa ngoba bekulindeleke uba thina sisabhala akhona amadoda bomhlabeni endiwabonaka ebezawufaka kwincwadi zenzo ubhale ngawo kudwe le ifanelekile akhona amadoda abizwa ngoba ngododa kudwe nongudoda kodwa kokwanto umuntu xa eshumayela ezala abantwana besiza kuye ngoba bembona engathi ushumayela kamnandi bamnikeza into efundelwa euniversity kuthiwa u-DR udoctor not a medical doctor not udoctor lo word of udoctor ngokwe-qualification ukushumayela kuna-qualification ukushumayela usoloko usetsho lingekho ifuthe likamoya oyingcwele sibuyela kwizinto zakudala ngoba umoya oyingcwele uthila into each and every day ungumphostoli umoya ayingcwele umoya oyingcwele othi namhlanje phenzani ngale ndlela umoya owalungisa ilwimi lwakho ikhohla ke wayixoka lamlungelela ibhayibheli wabayilana wathiyela hluthani leJerusalem ekuyisebenzisa le nto izinto zawubetha ibandla ntsamboni kakuhle angekuphathe ke-individual ezingcwele izinto ezizawubetha abantu abangcwele zingangaphezulu kwezinto zaminyaka abantu bangabethwa kwileveli engaphezulu njengoba besibethwa kwinyaka kodwa into engase isincede ukuhlala eJerusalem asihleli bephawuthila something othi poleta abale umesebenzela kuyo
Shalamu Jerusalem. Nipende mbatizo. Uyabona ukukhuluma ngapha. Aqalele. Ayangena amakhaya. Amakhaya angena kamnandi angene khumsi. Angene enxibe kakuhle. Akalepha. Asizwabona le ndaba akanakhala manje afana nathi. Ayangena. Uba ngabumoya akekho azawuba apha ashumayela ngesikhathi eshumayela arelease umoya wabantu abadala. Xa urelease umoya wabantu abadala ubona abantu bene-appetite yokuba connected, ungathandaze avuke ebusuku abheke engcwabeni athi hayi wethu ndoba nje ndithatha amazwi amabini athi kodwa mamundiyekeleni na athethe nomama wakhe afike ngicala ayothandaza. Ngoba lo oma apha ngaphambili urelisa umoya wabantu abadala. Uyabona xa ushumayela yonke into engcolileyo enkulu embi, yonke into ezenzayo ngoba nivula inhliziyo zenu uphuma nemimoya ingena kuyo. Bathiwa ibandla lingaqhubeleki libheke phambili ebandla xa libandla liphela ngomzimba kaKristu lapha emhlabeni intoba amabandla amaninzi aphethe ngabantu abehlukana noPeter. Abantu abaninzi abalidisa abantu basiwa kudala uThixo kodwa ubambe igama elithi Ntombi. Immediately ifika indlala phezu kwakho kanti uzayiyeka nokushumayela. Le nto ushumayela ngokuselefoni enguthuku usenza kaPresti akubheke edayileni uyohamba idistance ende uphele nezinto uzitshubile funa umbeke umesithi. Kukhona abantu ababangelwe ngoba uThixo esahamba nabo kakuhle. Umuntu uyalindwa umuntu ezohamba noThixo uyalindwa. Akagqiba ubhaptizo lwexhubeko ibhuluzi welebhakini kodwa uhluthe tubeleze lebe bamkhanye uNkulunkulu. Umuntu ezohamba noThixo indlela embi uyalindwa. Ngoba umuntu bathubathole uzabona izinto ezizawunceda ibandla. Lo muntu xa engalingwanga uzawuphakama. Uzaba ne-pride. Uzazibona engcwalo. Kanti ngexesha bebuzizo kaThixo inyawo yabuhluthe kuyehla. That's why umoya ingcwele fika kumepho. Yabona into ezokuthi uzawudevelop i-confidence unena-substance. Ube ne-assurance ukuthi ungenamo. Ifamily kaPrista yamcela mfundini u-Apollo yathi khokho i-Friday i-conference iqale Friday namhlanje kagodwa uphele ungafiki uHoly Spirit. Yamcela ngafike ngathi akhawusema uthanda ushumayela kangaka kodwa ungafiki umoya wengcwele. Upholo ngathi hamba ngenyimini i-FS bathumana abafundi bakhe babuzwa yini bakholwayo nje bayafikelela kwesi standard of the Holy Spirit bangazange siyive lonke. Everybody that people want to eat why you cook business value. Umuntu yakwazi ukukhola value kumoya ngeke. Yiyena ibhayibheli lithi the letter kills but the spirit gives life. Umbhalo uyabulala xa engekho umoya. Xa usuka umbhalo ngaphandle kwamoya uyasibulala. Funeka lelo usuka ithathwe umoya ongcwele. Umsebenzi ngoba abantu basindiswe bamkela uJesu ngaphandle bahlala lento elabamba thatha umatha yakha boshumayela sezungwenzela ngayifaka free okwakho kulandela uHoly Spirit. Abasekholese into uKristu uyimbonakala
ufike kwilevel yokwazi uKristu ukuba uyingola kalukathixo. uKristu uhlala likaMaria until ufike kwi-maturity of the Holy Spirit. Emva kokuba uYesu efile, abafundi bakaYesu abaphostile bahamba bayezivalela emzini besoyika. Ayithibone enginathamati wavuka omama otata besekhini bevalile, bavuka omama engcwabeni baphakethe wabo babadibana wabanikeza message khawulezani xa uphethe wazizithibane ke ithi bantu wabasila balapho wabahamba phambili wafike kuvali wangena. Xa engena wabaphefumela wabanikeza imessage wathi ngani eJerusalem neyila khona ipasika xa idlulile ngokuba Israel konsenziwa into ePentecostal apho kokuthela igusha khona ucelebrate after 50 years kwenzelelonto. After 50 days kwenzelelonto into is a Pentecostal day. Kuthaliwe ushwele amandi le ithi uYesu emva kokuba ebhaptizwe enyuka wayakhona waphelisa kuye. Emva kokuba kwenzelelonto babehlala khona bahlanganisana abantu. Message ethi hambani bheke eJerusalem ayifika ngabo bonke abantu ababephindiselwe nababephindisoka nababebulali wafika kwi-120 wathathwa 120 yayiyongena eJerusalem ngesikhathi bethandaza kwakuqhutywa i-conference yamaJuda abizwa ngoba yi-Pentecostal. Ebanjwe conference ngamaxesha bayathandaza abo on a Sunday ngomhla waPentecost bethandaza bekhamba bethudumala sasiphalelwe ungathandazi. Abantu abafelwayo ngabantu abathandazayo, abantu abaphelwayo ngabantu abalambilayo basolothenko. Umoya oyindwala ulandela Yesu, umoya oyindwala ulandela uKristu, umoya oyindwala ulandela abantu abanenhlala yakusolothenko. Uyayibhala iminyaka bekuna 50 years ezalaphesana khawungathandazi sasefimanileyo wabawaya uphela abathandazi. Umoya oyindwala baba kuthi ufundisa powerful kangakanani akakhuthaleli abantu boye yazi umoya oyindwala uphala ngokuthandaza. Wabuprofeti yaziwa, wabupostoli yaziwa, akalapawa yabisayo yaziwa, ayinapawa abantu bayaziwa, abanapawa sisanapawa wathandazayo. Ubalaphalewaya ulamesaya khulala ngabantu abathandazayo. Uzobona ubelekile uzothola uzophila ukukhuzela ibe ngathi uhlaba ungaletha futhi urubayo kuphela ukhulule ngikile ngesikhathi somphakazo izulu yaphumela. Jesus balekani hambala bombathisi hambala banyeba haleluya wabasenyathelo egabale basiphalame. Jesus sebekhasasisa haleluya ayibawasephamili. Jesus abakuletela phakathi. Jesus ayavalelwayo haleluya umoya. Jesus ayibala. Jesus
Jesus. Sisandi santoni lesi ingathi kuduka kwamanzi amaninzi kwanenzele uPetro sona naye kushumayeli wathi uPetro seqaqabela ngaphambili wababona bethandaza ngokwekhanti sesithi ingwenya wathi ke babhekile yathinta ilanguage ekhanti bathi behlale ukuthi ingwenya yaphuma le nto leyo kwathi ilanguage abayaziyo safakala besikhululi abasanda sababonakala inengathi sezolile baqale bathi sikwazi ukuhlala apha basangempela lapho Jerusalem basikhululi yafuneka eJudiya lapha xa beqala bayaphuma eJudiya sasangele ngamadoda esuke econferensini athi bafana banikile le nto ekuseni Hallelujah, 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 hallelujah. Yes.
The Spirit of God. That way Jesus. It's a family issue. Oh, Jesus. Oh, Jesus. When the king of all,